Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, burengerazuba. Amakuru atugeraho muri aka kanya aravuga yuko ingabo za RDF n'ingabo z'u Rwanda zikorera mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba mu ijoro ryakeye ahagana saa 3 ngo zarashe abagabo bagera kuri 2 n'umugore umwe barimo bagerageza kwinjiza mu gihugu magendu igizwe n'amabaro y'imyenda nk'uko byagiye bigarukaho mu gitondo rero cyo kuri uyu wa kane. Byatumye ubuyobozi bw'akarere n'ingabo baganira n'abaturage babasaba rero kwirinda guca mu mayira atemewe kuko bitiranwa n'abanzi b'igihugu cy'u Rwanda. Si ubwa mbere kandi muri kariya gace muri iriya ntara y'Iburengerazuba by'umwihariko mu karere ka Rubavu muri uriya murenge wa Bugeshi hakunze kurasirwa abantu batandukanye bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjiye mu buryo butemera amategeko, kuko hari imipaka isanzwe ubundi ihari yubahirizwa cyangwa se abaturage bifashisha bajya muri Kongo cyangwa se bava muri Kongo baza mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo rero unyuze mu nzira zindi zitemewe ati bakwitiranya n'umwanzi nk'uko cyane cyane ingabo z'u Rwanda zakomeje kugenda zibigarukaho. Ikindi kandi nta n'uwabura kuvuga yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu burasirazuba bwa kiriya gihugu ari naho habarizwa imitwe irimo nka FDLR yakunze kugenda igaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba rero ari umutwe wiganjemo abasi bakoze jenoside yakorewe abatutsi kuva batsindwa 94 bahungiye muri Zaire cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero iyo umuturage anyuze mu nzira zitemewe bashobora kumwitiranya na FDLR cyangwa se n'abandi bantu bose bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni nayo mpamvu ingabo z'u Rwanda zikunze kuvuga kenshi yuko zimwitiranya n'umwanzi hanyuma zikaba zamurasa akaba yahasiga ubuzima. Niyo mpamvu rero kenshi usanga bakunze kugira inama abaturage muri biriya bice cyane cyane kwirinda kunyura inzira zitemewe kuko bazitiranywa n'abanzi usange bahasize ubuzima, kandi nyamara hari amayira asanzwe bashobora kuba kwifashisha kugira ngo batambuke. Gusa ikiriho kuba yuko bashaka kwinjiza mu gihugu cy'u Rwanda urumogi cyangwa se ibindi bintu byose bitemewe ku butaka bw'u Rwanda, niyo mpamvu akenshi usanga bifashisha ayo mayira yandi ugasanga ubuzima bwabo buhahuriye n'akaga. Abantu batandukanye rero bakaba bagize icyo babivugaho. Hari uwagize ati ese abantu 3 batera ubwoba abasirikare ku buryo bananirwa kubafata bagakoresha kubarasa, atege numva kumenye bafite bwaba budahagije. Andi wagize ati wasomye tweet ya nyuma y'igihe ati umwanzi w'igihugu bundi waba umufata ushaka iki, ati uramuhitana setu. Ati abaturage rero tureke kwisanisha nabo bagizi ba nabi. Undi ati iyo babafata se ati ntibabarase. Iyo rero ni inkuru ibabaje cyane byabereye mu karere ka Rubavu, ariko ni ubutumwa bukomeye cyane ku bandi baturage basanzwe batuye muri kariya gace. Bakwiye kwitwararika, bakwiye kwitonda, bakanyura mu nzira zemewe kuko inzira zitemewe bazakwitiranya n'umwanzi usanga ubuzima bwawe urahatikiriye. Reka dukomeze n'andi makuru akomeje kugenda avuga. Igitutu gikomeje gushyirwa kuri leta y'Ububiligi ngo igire ikikora nyuma yaho Paul Rusesabagina wamenyekanye muri filime Hotel Rwanda akatiwe gufunga imyaka 25 n'ubutabera bw'u Rwanda. Abanyapolitiki barimo bamwe mu badepite b'Ababiligi barasaba ko igihugu cyabo cyahagarika inkunga cyatangaga mu iterambere ry'u Rwanda mu rwego rwo kurwihaniza. Inkuru tugezweho na Temistokle Mutijima. Ibyatangajwe n'abo badepite barimo abo ku ruhande rwa guverinoma ndetse n'abo ku rutavuga rumwe nayo nk'uwitwa Wouter de Vriend wo mu ishyaka riharanira kurengera ibidukikije. Byatangajwe bwa mbere n'ikinyamakuru The Morgan. Mu ntangiriro y'iki cyumweru u Rwanda rwamaganye icyo rwise agasuzuguro k'Ububiligi ku rwego rw'ubutabera bwarwo. Imvano y'ibyo ni amagambo yatangajwe na Madame Sophie Vilmes, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi ku ikatirwa rya Paul Rusesabagina. Urukiko rw'u Rwanda rwamukatiye imyaka 25 y'igifungo kubera ibyaha by'iterabwoba rwamuhamije. Ikinyamakuru The Morgan cyashingiye ku mpungenge z'abo badepite z'uko Rusesabagina yafashwe akaburanishwa, gitanga urugero rw'umukobwa Rusesabagina wumvirijwe hakoreshejwe akamashu ka Pegasus gatata igihe yaganiraga na Madame Vilmes, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi. Nibwo cyanditse kiti leta yacu ibyira birambiwe. Nyuma y'igitutu cya diplomasi mu buryo bw'ibanga, Madame Vilmes kuwa mbere yatangaje ku mugaragaro ko Rusesabagina atabonye ubutabera buboneye. Mu biganiro byacu twavuze ko yari yatangaje ko icyo kibazo azakiganiraho na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta uri New York aho yitabiriye inteko rusange ya Loni, ariko ubutegetsi bw'u Rwanda bwahise buburizamo iyo nama. Depite Wouter de Vriend usanzwe ari n'umuyobozi w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije yabwiye The Morgan ati kiriya cyemezo ni igitutsi ku gihugu cyacu, ni ikimenyetso ko hakwiye gusubirwamo ibijyanye n'inkunga itangwa ku iterambere ry'u Rwanda. Ahari byatuma twongera igitutu ku butegetsi muri ubwo buryo, ariko bigakorwa bitagize ingaruka ku baturage ubwabo.
Hakurikijwe imibare igaragazwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi, u Rwanda n'Ububiligi byasinyanye amasezerano y'inkunga ku iterambere afite agaciro ka miliyoni 130 z'amayero. Muri uyu mwaka gusa Ububiligi buteganya kuzatanga angana na miliyoni 20. Depite Ers van Hof ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu nteko y'Ububiligi yatangarije The Morgan ati kubera iki twakomeza gushyigikira imikorere nk'iriya, byanze bikunze hagomba kuba ingaruka. Ni igitekerezo cyashimangiwe kandi na mugenzi we Depite Gueder Rikens, impuguke mu bibazo mpuzamahanga wo mu ishyaka Open VRD, wagize ati duhagarike inkunga twahaga u Rwanda, tugomba kwitonda ku buryo ingaruka zigera ku bantu banyabo zitageze ku baturage. Ibi nibyo batangarije ikinyamakuru The Morgan. Aba badepite bose kandi basaba ko hakomeza kongerwa igitutu mu bya diplomasi cyane ku rwego mpuzamahanga. Bunzemo bati hari icyizere ko ubutegetsi bwa Kigali buzisanga nta yandi mahitamo uretse kohereza Rusesabagina mu gihugu cyacu. Ikinyamakuru The Morgan kivuga ko ubu busabe buje mu gihe Madame Vilmes, minisitiri w'intebe wungirije icyarimwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ari ku gitutu cy'abamunenga ku myitwarire mu kibazo cya Rusesabagina. Guverinoma ya Madame Vilmes ishimangira ko yakunze gushyira imbere ibiganiro. Inshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835. Mu Rwanda leta yadohoye kuri bimwe mu byemezo byari byarafashwe mu rwego rwo kurwanya COVID-19. Ibyo birimo no kongera amasaha y'akazi yari yaragabanijwe, byashimishije abatari bake. Gusa leta iraburira abaturage kutirara ngo barenge ku mabwiriza yo kwirinda. Asumta Kabuyi nibyo atubwira. Inama y'abaminisitiri yateranye kuri wa kabiri niyo yatangaje ko mu bikorwa byakomorewe kongera gukora n'utubari turimo. Ni nyuma y'amezi 18 abakoraga mu tubari bagenda batakamba umunsi ku munsi bagaragaza ko ubuzima butaboroheye, nubwo abari basanzwe batunzwe n'uwo murimo bishimiye kongera gukora. Barasobanura ko bagifitemo imbogamizi. Byadushimishije, byaturenze, gusa nuko nta bishoro twahombye. Nuko mbona batubwira ngo turatangirana na za IBM dushora tugira gute, n'ibindi bibazo byo kutubwira ngo dukore amasuku, kandi isuku ni ngombwa, ariko badusaba za suku zirenze kandi nta bushobozi bazi ko tumaze imyaka ingahe tudakora, ugasanga ni ibibazo bikomeye. Kondisiyo bashaka dukoreramo ntabwo zatworohera. Mu yandi mavugururwa yabaye hagaragaye ko amasaha yo kuba abaturage bageze mu ngo cyane cyane abatuye mu mujyi wa Kigali yongerewe akava saa 4 z'ijoro akagera saa 5. Ni ibyemezo byanyuze cyane abatuye mu mujyi wa Kigali biganjemo mu cyiciro giciriritse babaho bashakisha. Buriya imirimo yafungaga, nje nabaraga ko ifunga nka saa 2 kuko ibikorwa bimwe n'imwe hari